far from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day. Saya punya kata-kata sakti yang selalu saya bawa kemana saja saya berada. Saya tidak akan memberikan celah bagi orang lain untuk menjatuhkan saya. Ya. Bullying adalah sebuah perbuatan penghinaan.